дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. санаи сафари берди муҳаммадов ба тоҷикистон маълум шуд. вазорати корҳои дохилӣ шахсияти қурбонёни садама дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро гуфт. шерали мирзо аз чӣ пурсон шуд? мулоқоти раиси вилояти суғд бо вазири дифои тоҷикистон. кумитаи ҳолатҳои фавқулода 5 кӯдак 1 соат дар дохили лифт дармонданд. қирғизистон аз қазоқистон хост марзҳоро барои шаҳрвандонаш боз кунад. бо шарҳи ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмонова. салом. президенти туркманистон қурбонгулӣ берди муҳаммадов нимаи моҳи сентябр аз душанбе боздид мекунад. раис ҷумҳури туркманистон барои ширкат дар нишасти сарони кишварҳои созмони ҳамкории шанхай ки аз 16 то 17 сентябр дар назар аст ба тоҷикистон хоҳад рафт. қурбонгулӣ берди муҳаммадовро роҳбари ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон даъват карда буданд. матни даъватномаро қаблан рӯзномаи ҳукумати туркманистони бетараф нашр карда буд. бояд гуфт ки имсол созмони ҳамкории шанхай 20-умин солгарди худро таҷлил мекунад. ёдовар мешавем ки феълан ба созмони ҳамкории шанхай қазоқистон, қирғизистон, ҳиндустон, чин, русия, покистон, тоҷикистон ва ӯзбекистон дохил ҳастанд. эрон, беларус, моғолистон ва афғонистон дар ин созмон мақоми нозирро доранд. аммо туркманистон аксар вақт дар вохӯриҳои сатҳи олӣ фаъолона иштирок мекунад. аввали моҳи август президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар туркманистон буданд. байни президентҳои ду кишвар гуфтушунид сурат гирифт ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар нишасти сарони кишварҳои осиёи марказӣ дар туркманбошӣ ширкат ва суханронӣ намуданд. вазорати умури дохилии тоҷикистон мегӯяд рӯзи 12 август тахминан соати 3 худрови лексус таҳти идораи шодибек зераков сокини 41 солии ноҳияи ишкошем ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи душанбе колоб дарвоз хоруғ ба дарёи панҷ чапа шудааст. таъкид гардидааст ки садама дар деҳаи вишхарви ноҳияи дарвоз дар пайи аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромадани ронанда рух додааст. ба иттилои вазорати умури дохилӣ дар натиҷа худи ронанда ва 4 мусофираш ба ҳалокат расиданд. мақомот аз ҳалок шудагон аъзои як хонавода аз ҷумла падар, модар ва писару дигар пайвандон ном мебаранд ки ба ҷанозаи яке аз наздиконашон барои маросими гуручӯб ба ишкошим расипор буданд. ба иттилои вазорати умури дохилӣ мошин ҳомили ҷасади марҳум абдураҳмонова 21 соли таваллудаш 1939 сокини ноҳияи ишкошем будааст ки дар шаҳри душанбе бо сабаби беморӣ вафот кардааст. аз мусофирони дигар мурод маҳмадова соҳибнисо ва ҳайдарбеков толибек ҳардуяшон 53 сола, писарашон ҳайдарбеков вафои 29 сола сокини ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ном бурда шудааст. миёни қурбониён инчунин пайванди дигари ин хонавода мазҳабшоев Руслан сокини 25 солаи ноҳияи ишкошем будааст. манбаъ афзуд ки аз соҳили дарё дар деҳаи рӯзваи ноҳияи дарвоз ҷасади ҳайдарбеков вафо ва мурод маҳмадова соҳибнисо ва ҳамчунин сандуқи чӯбен бо ҷасади абдураҳмонова ёфт шудааст. ба иттилои вазорати умури дохилӣ барои пайдо намудани ҷасади қурбониёни дигар корҳо идома доранд. мақомоти умури дохилӣ афзуд ки феълан аз рӯи ин ҳодиса тадқиқот идома дорад. дар бинои комиссарияти ҳарбии вилояти суғд бо иштироки раҷабои аҳмадзода раиси вилоят, сардори минтақаи мудофиаи ҳудуди рақами 3 ҳамчунин роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раисони шаҳру ноҳияҳо ва ҳамзамон роҳбарони минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва комиссарони ҳарбӣ ҷаласаи корӣ баргузор гардид. тибқи иттилои дафтари матбуоти мақомоти вилояти суғд чунин ҷаласаҳо дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ сурат гирифт ва масъулин тавассути видеоконферонс миёни ҳам мубодилаи афкор намуданд. раҷабои аҳмадзода раиси вилояти суғд ба вазири дифои тоҷикистон шерали мирзо оид ба ҳолати омодабошии захираҳои сафарбарӣ ва раванди омодагиҳо ба маъракаи даъвати тирамоҳии ҷаҳонон ба сафи артиши миллӣ маълумот дод. ёдовар мешавем ки ахиран бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон дар саросари мамлакат санҷиши омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ таҳти унвони марз 2021 баргузор гардида буд. манбаъ таъкид доштааст ки дар он чорабинӣ дар вилояти суғд 28340 нафар хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин 2747 нафар
افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری با بانگ خطر در محل‌های معین شده سمت‌های عملیاتی جمع آمده حالت آماده باشی جنگی خود را سنجیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید خبری درماندن نابالغان در لیفت را 12 августи سال 2021 ساعت 18:19 گرفته است. مراجعت کنندگان به قسم نوبت‌داری کمیته حالت‌های فوق‌العاده اظهار داشتند که در بینای رقم 12 در کوچه نصرت الله مقسوم لیفت ویران شده و در آن 5 نفر نابالغان درماندند. منبع افزود که بگاهی بعد سیر و گشت در کوچه این نابالغان وارد لیفت شدند و لیفت به حرکت درآمده و در بین آشیانه‌ها از کار مانده است. آنها مدتی قریب 1 ساعت در داخل لیفت ماندند. هیچ کمکی از جای نرسیده است. تلاش کردند به خدمات صدمه‌ای زنگ زنند اما متاسفانه در همه تلاش‌هایشان ناکام ماندند. نه خدمات صدمه‌ای و نه دیسپچر به دادشان نرسیده است. نقل کردند آنها به امدادگران. با اطلاع کمیته حالت فوق‌العاده در پی دریافت اطلاع امدادگران طی 15 دقیقه با استفاده از تجهیزات مخصوصی گیدرولیکی صدمه‌ای و نجات داری لیفت را باز کردند و نابالغان را بیرون آوردند. این نهاد تاکید نمود که کسی از این نورسان به یاری طبی نیاز نداشت. وزارت امور خارجه قرقیزستان به ضرورت هرچه زودتر بکار کردن چاره‌های محدود کننده ورود شهروندانش به قزاقستان تاکید کرد. خبر می‌دهد سپوتنیک قرقیزستان با تکیه به دفتر مطبوعاتی این وزارت بنا به اطلاع منبع در این راستا با تشبث جانب قزاقستان و آخری وزیر کارهای خارجه قرقیزستان روسلان قزاقبویو و سفیر قزاقستان رپیش ژاشیبویو برگزار شده است. جانب دایره وسیع مسائل مبرم مناسبت‌های قرقیزستان و قزاقستان را در ساحه‌های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و سرحدی مفصل بررسی کردند. این در حالی است که در نوبت خود تاجیکستانیان در انتظار بازگشایی مرزها با قرقیزستان هستند. روز 12 август جانب قرقیزستان شرط باز کردن مرزهایش با تاجیکستان را گفت. با گفته کاتب شورای امنیتی قرقیزستان مراد ایمانقولوف مرزهای قرقیزستان پس از حل مشکلات سرحدی با تاجیکستان باز میشوند. یادآور میشویم که مرز تاجیکستان با قرقیزستان پس از مناقشه خونین اپریلی بسته شد. شنوندگان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن سیادت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.